Latur Shamadan ma kisipai kan North Korea. Banyak kon persa bat kisipai ka Ukraine. Maham ka UN ya ka North Korea. Ka jinglong jingman hakini kisi kala nang sniu bat nang pat nang pra nakawai kasnem syakawai pat namar ka jingmi palat ki kendrum kendram ki babon ba khamtam ka jingya penibor parari kawai ya kawai pat ki balong ka daw ba jong ka jingbom ton syu ka syong suk syong san bat ka jingbom ya shanya syu kawai ya kawai pat la ban ong ba kini ki baro ki jalong tang nakadaw ba kitu kiri ki pasu klanbor bat ki baju pen iklau ya kabor ka jingla ajoki haki babon kilyang khamtam kumno banla ban penmi iya kita kibor ki kor yele tma katkum kajuk kabam manda kabala penskiu kabala penkiu skong palat yaki kat hadu bakindanot ban lek muslia yaki pot kisam chungki wipat kiri daka jingtmu bakat kabor chongki te omdon ju mano bandangla ban kikli lada kilek ban turtma yaki wipat bat ban jobe daka basuk pause hateng kumkini ki baro baladon lupa khmat chongki kapan kela khongpong penbat haba phai shaka jinglek hertma jongkari Rusia persha yakari Ukraine daka jingtmu kabakin syu penlim landang bed daka basuk yaki sipai ka Ukraine penbanda khongpong yo jubab up Putin napo kari Ukraine namar ki sipai kari Ukraine kilala ban kersan yala de hadu hakini kisni wat laki babon ki sipai joka kilasha penyapno kumcuru de ki babon ki nong yalam sipai bahkmat jongkari Rusia ki balatur hak tekatma kilasha penyapno haki sipai jongkari Ukraine kabala penong ya ki sipai Putin ban sedang ban dobor ban paikmat syaki weipat kiri kibade ki parlok jongkari Rusia kumno ban pan jingerap ban peten syushu ya katega jinglektur tma jongki hadu hakini kisi klem da penslem Kim Jong Un ubadai nong yalam ka North Korea wala palat sipo hajar tam ki sipai kari Jong syaki benta jongkari Rusia ban yarap ya ki sipai Jong Putin daka jingmu ban jobno daka basuk ya kari Ukraine menen kasih nikom katkom kacing pentip Jong Andriy Kovalenko ubadai pej yak National Security and Defense Council jongka Ukraine ulai itu baki sipai kan North Korea manta kumbanyo hajar tam kiladon habdeng madan tama ban yakun persha yaki sipai ka Ukraine haki benta jongka coach hapo kari Rusia kabalabu jingma shikade menta yaki sipai ka Ukraine kumno ban yada persha yaki nakali yang Antonio Guterres ubadai General Secretary jongka UN ulong kani ka jingle jongka Rusia bat kan North Korea kalong kumba kila penken yaka hok long briu man briu jongki briu khamtam jongka pertehi bro kawe bat ulo ban tenge bato kerno nakum kani ka jingle namar kalong kababian syabab palat nakaliang Kim Yong Hun ubadai Defense Minister kari South Korea hadin ba ulawan pai napo kari Ukraine hadin ka jingle chungu mensyam tayo ulong buun saya kren saniba bat kihe nong sanchar kari balada don kampalat ka South Korea ro kala ban pa sipai no menta syaki benda kari Ukraine ban yara ban yada yaka naka jingsha ban bain palat haki wipat kiri umta lada kani kan jalong omla ban lain bakat ma hapo kari North Korea bat ri South Korea kan sakhi biang sahi sin bat ngej baki kin om jalong kumta lem kumta katma ba kan nang shirkai shushu hakini kisgi min sala ban sakhino iyaga